e dey to institutions ano nokre onim say yare wo ho e no ma nipa nim de mo okosua doctor nokwase say de be ya wo yare a doctor na betimi ahwe wo obesan wo yare ono kuma yare safo nokre enso hu so ono ansi form MSA yare so de command doctor nokre e no wasiesie sunsum sam so de ama binom say ye nom onim say de sunsum wo wiase sunsum yare wo ho sunsum amane wo ho enti say problem wey esi uso a wo de command doctor wo ntime nye e so de be sunsum ni panchen enu ntime siesie mo ho e ametwe wo o kira me trase na majebre na mahwe nyame ma e ba menchen enti tumrika na bra na eja be fam so aboa amane bia odam bia meni problem bia metima ka se we de e ba ye ho adwuma we nso de enye ho adwuma problem bia ye ho adwuma eja nsha no ntere ni mche obeda ase lady me pa cho me da ase na ansana me kasa ma menchia mahemfo a eta machi ebo mechi dom otumfo so man kwa ahene ba akopɛ ba fo okugya wasu papa wada ma mechia wo na ma gbowura asafo ahemfie ona me kapos no go eya tia me ayerebi eja nshraw eja nto nkwa nam no on nshraw no ma nkwa tenten bibia wo hwe bi enye yie na ma gbowura asafo ahemfie wa bio ba fo ma re hene eja nshraw no nto nkwa nam mame eja nya okese mahemfo wo asafo ahemfie nyina mechia mu nyina na fe ma ba sokoba petuda na ma ba na asante hema ehene na kusi na kusi eja nshraw wasase so na metie adoya wa ye eja no eja nkoso nto nkwanem onhira no anya okese Alhaji Rauf ya wo enkran ni mama mobi mechia wo ene obi a waje bre na ahwe me da ase abusua yesua de ne Lady Bax abisa ose tete no kwa be so na eja no fa so ba afode ma odoma nkoma afode bo be ne ye boma ne kan eja akoma oba ade na akoma ema otimi tie nipa ententem Lady me jiri sasa na obisa do fun pa cho no me da ase abusua tie me ye ya ka afode bo a ya wa afode bo e boma nipa ene wa afode bo e boma anyame ni bi ene wa afode bo e boma otwadi ampon ya fe no oba ade enti ya ka oba ade ho asem ya nka anyame nketo ho asem ya ka odoma nkoma de obo so ne asase ne de obo asase ne de omu nyina no ne ho asem na ne ya ka enti onu ya time chuku ne tie me nyanto bo ase pa enye achinye enye osofo na eka yiwadrim na tie because ukọ class 1 na ye teacher ni o kira de ho ukọ class 2 a enye teacher ni o kira class 1 ade no ono na kira ade o class 2 abrabo ade achi ade esa no no unya teachers bebre abrabo nso ya adesua nokre what you say enti suade sua bi ka ode ho na muaw dia wonti ase wa ha no ana ebeka ebeti wadwo okwa no akobisa asofo no ho so benya solution ama wa nyamedwuma egum grade obi an ne de enu ntira me ba me nkasa ntie obi an ne se de odoma nkoma sifa so ofre no ene obi an ne de odoma nkoma de ma no enti me de odoma me ena me pu bi e de ama wo enti uso mo ebeboa wo me pacho lady enkane no ekwa ne efa so ba afode ni ana se afore ba ebo ema na ka odoma nkoma na koma enie sa afore bo no eya afode a wo bie wadwenem wo bie wakomam wo nwire adwire bia enta akire hunu sa meye ade de ama otwadi ampon efiri makomam efe ena meye ade ama otwadi ampon menya memma afode manipa tie ne ye ya ma afode amemene mfe kwa so enti eno ara me ka asem bi se emrantie me no ko ba afode ke ne ebel ke na afore bo no odoma nkoma wa anya ntum adentra amemene mfe ta akire tie ne ye yesu sa no ne ekosku yesi ke ko ba afode wode ba nche ne bo menkane ne bo de ne de afa ne bai wo oba he no koyi de afa ne nyina gu ni jade eno ode asem proper wade anya no ode bre odoma nkoma se odoma nkoma de so onya nipa enti onidi enti ode de anya no eno ode ba eno de ya no okipu ye na ebe de wo hunu se ni nyaa no de odo sa de no eno no oyi ya ode bre odoma nkoma ne senti adwempa na tachire e wo kan ne ebe de no eno na ma odoma nkoma asate ebe na forebo obi ko ba afode a na due tachire nyaa se na we kwa me ye de edai afode a me bo me body amawan na me bokura de menya afrim tieni yo enti adwene no mentality na ta forebo na chie no ena ba mu odoma nko agi ana so be reject enti tete no se no mo ba afode a omu furu omu pem yanko no wade yi bible says so yire na chiri ba ye no
ebra no wa pɛ so osi fom no wa mfani pɛ si asase no so efisɛ ebi ana asase no ani na awo ase no de aye atache osi mo obemmem nokwa na santo osoma amoa mienu odi ka soma nene aye kwa da bi aboa ne kwan wa ama ene osoma abuburo kwa na okoti asase no so aba na ode be kire no wa ene ma no wa hunu se da bi asase no so wo oni partner so be yi sa first no kwa do bi na osoma na wa ama no ono so kwa ya na de mo fra na ono so ono de ba bi say until make us a positive and negative aha we are see a positive and negative it is one when here one balance now you are just say the ujira no e ho na correct why mistake obi ko di bo nsamachi e ho no wonya na nhira no kwasem obi bedi nyame achi wonya nhira no kwasem it we are see a positive and negative no kwasem won sabenkum no sanifa ni mi ene nyina ye adwuma no kre nanso obi an adwuma ye wodi we ko ya nanso a champion ho ya nanso ni no kwasem ba ba table ho ba bedidi ya champion ho ni no kwasem ya nanso se we kwete sabia me pacho we na wono nko nka wono ono so nsuom no de ahoro we no kwasem enti benkum dua ni fa na ni fa so adware benkum enti we are say a positive and negative that positive and negative where you can never produce light enti we are say ade bia ni wa ye and ade bia so ni wa enye bibi o wi ase bia ye because papa duma kuma bo ade wo se wo hwe mu se ade bia enti oduma ko amade fo no kwasem woni pa no wona ade na wanya no obema na yempone ana obema na papa okay based on your own mentality okay ade na da otiri mo and be kire sa ade we na wanya no e be bone bi enti no wade no ekosi sen yo lady me pato me da so sa ade ma be sikwem no wade no wade mu abebere ne kogu adaka no okay na so hehunu se me de aboa we ni aboa we bo afode mo odoma nkuma e be so nani no kwasem what you say e be so nani enti oyi mu ano omo hotie ya ka so omo hotie a na no ntia sa de ya kai no e ho nte what you say ya omo ani bi wo ho a sabe omusu e no omo ban no wo nipa kura no e de so e kuru kura be de obawie no kre aboa bi te se preko sabe onipa ja de nan to a na preko no aye de wa fadi enti sa aboa we wo tam so de kwa akoma pani a be pacho wa just imagine nani nye ho so ohene bi te ni fie ana so te ayin fie e di asem na wo kwa akwacho ohena de ye be nwa so kuto oboya preko kakraka bi na de kwa akoma ohene me pacho ho na ye betu odedua what you say that means preko no ne ho nte okay enye aboa no na enye o ne ne ye enni su no ensam fatase ye de be cha de ana se ye de be cha opani okay enti no wa hwehun se emoa no de kwa akoma odoma akoma no eye hote eye perfect eye hammer wow based on nadwena na dane tirim ne sent odoma ko asom e ma na ne je okay enti abufu odoma ko anya ye nyina o ka kire no wa se wunti mere mo asase dua bio because of aforeba no oboye adwena na dane tirim ane de na ta kire adwena papa ofri na homu nyina na homu nyina ana yi sade ne de mo aforeba odoma wow what you say hunu say no wanyi ono nko na wa adaka no wow na ne yire wo mu bi na ne ma wo mu na ne ma miensa ewom ne ma na obi aso ware ma enti no mu nyina ye nipa nwotwe no kwasem no wan consult na yire anka say we na me afare ya me ko ba ma awade me mo ana me nyai na chese we kura no ma me hunu say sato da na ye ni nipa ya kwogba afare amanyame a enye say ya bi so ko ya ma otwedi amponko ade a Bible said the benkum be hunu no e mani fanya da nyame fie ade we wo ho no ma enye na me pese me ye metimi ni mi kura susu wo se papa e bia me wura me pese me ko ba afore we enti me nkobo ana ma me mo eye ma me ana me pa cho tie ni ye okuru na wo no okay study na dwene okay so ko ye bibi dia mo twedi ampo na na obi discuss ya okay wo adwene wunya ye no okay e bia na nya sa adwene na wukunu so ye da enya obetimi kura bo wanso what you say wonderful ma me fa ko Abraham time okay ebra Abraham wo ne ba ye fa na Isaac okay ena odoma ko akasa ne se o ka ti odoma ko se me pesika ena osisika me wo bi metime mo bi na mo me fuma de enchekwa nipa ntiase ye se oba de won fa na de enchekwa wow nyame bia ne wo ye adwuma free wow ya no obi won mo se awurade hira me wo hira me wi ma bedo ase wo na ka za kire wo wo ko nyame nche ya eye wo na so di kai bribi
It's okay, Job chapter 41, verse number 11. Was a one lady carry Bibi Mama Yagade. Never shana name. Wonderful. Obi ba won share so di for me ni sika. E na de media kura den. Etu de ya mame. Wo ya mame wi a mabedase. What do you mean? Ya kodwa so kokate obi a oto ba nkyere bode se. Wuni sika etu omo ba nkyere ko twasi ja so. Wudidi na men. Na nso ame a no ababeda na. Ko kuro be so obede be yo. Even ko free kura. What is here? Wonderful. Enti wi ase fa me kwani ho. Eni ho. Enti odoma nko onye adwuma nche. Wow. Enti nipa ko agya nchen, anase ko awurade nchen. Enti ase se odoma nko onye adwuma nche. Ahoho mu a wo wi ase obi enu oye adwuma che. Wow. Wana ko abosom so. Wana ko abosom fi a. Wan nsa. Anase wan twa akokọ. Wan nya hwe ko akokọ ba ko de odba edai. Odba to fom. Anu ya hohom enyame nketo no mo side na make enti odoma ko anya adwuma nche ese ni party ase enti Abraham boy ejampaye enu ose mi wura mesraw manya nkoa manya mfra ba me ni sika manya ni manya bi enu odoma ko so no we na oka che se ade na me de be ma wo no aye me nso madia manije ho sika me so mete so enti obi fa na de nche kwa enti wo pe me madia e ma me nya anije na wo de ba ba ye ho sa na tie de a wo so de e ma wo so nya anije no me so madia fro nsam enti so pesika de a eno ni me manije mema obi na ma wo so de mu anije a eye o baketo e friend Isaac no eta na Isaac anya 9 years wo se fa no ko ba for de ma na kwa ba so na Abraham be fa so ode Isaac be ba for de yesu oku no what you say Abraham na yire Sarah ena da kete so sa Abraham no fa Hagar ena wo Ishmael no on kwa na mfra wanu ma ntrase yansi nkonwa oni obi a na yire Sarah ma ne se eja se memfa ye bai enko ba for de wanka na mo yire nko ade mu miensa ena o ka che o se me ko akoba for de ma Awurade e wo mori people so na ekwa no so ware na baabi okoba for de so nipa nse no so se na nya kwanti e wa bi na kwan ne wa Bible se na kwan ne wa ekwa ya na 3 days ekwa yi na em na bibi hiao asan Ezra was sorry na wo so na asem da enti se wo se bibi da so a e yo na so sorry enye obi na ese ka kire wo be ka kire wonderful what you say papa wo bia me ma hwe enti Abraham wa ma na yire mane wonderful efi se Abraham na yire no wonya abada na ba no wonya no ane Isaac yenti ase se ebra Hagar ba wo ye no Hagar no ye Sarah afuna wo wo ba Sarah o mu bi no na Hagar de ne ba no etwa ne ba Ishmael no de etwa Sarah poa no kwasem no de ne ba no huru no enti wo pa na wo abu akoda e wo ya ka say nkokora bremu wo bremu a na okuru say Awurade se me nkokoma akorai na me fa nkɔ diska me pa cho wan ka beti me ntia se me ntwekora me nya possible ma enti aforeba e pom mane ka Awurade akoma no ya ne dipa anwere ho no kwasem ya ne obi discuss wonderful enti Abraham ne yire and discuss enu aso ka kye ne ba Isaac se o kire ko akoma afode am Awurade enti o mu fa ensuo eno mu fa ejina na se ka kura won tie ne yo enti o mu ko ne ba ne bisa asam Abraham ka kye se enye nyame den Awurade ba kye abo e be dai ya ne ba ba afode na Abraham so wo ye so eager se de nyame pa de ba ma no na ono so agye de ono so pe enti afore bo eye ade ehia wo na wo kwa akọbọ ho afọde na ade agye enti so wo sa ade na wo pe no say ya de hia de a afaremo bi eda ho bi e so ye dai wo ti ase na wo ti ase na wo a ebe so Awurade akoma wow ana be ka Awurade akoma na so Awurade ani enti Abraham de yi eye nsususo e ma ehunu say ye bo afọde a ye firi ya dwem ye firi ye pem ye firi ya komam ene aye ye no obi ndiscuss efi say me ba ka kire mi me bu wa ba ka ne say enye me tu sa na mo because ade akoya da wagimi ene obi sofo say bra ba ba for de we na da woni oni ano ya ba bo mpaye me pa to nyame wo ho mani pa nyina me ti asem ye ka bi kwa akohwe ase
sabe agya nyima no si enipa nyina na gum nipa ba Tete na gum obi yesu frɛ ni nyame no kre ka ni tibi hwe obran na birimo tiate obi yefuru apai na ne nsoro yego na obi tirimo apai mienu na obi nso no wode ba bi anyadai anka enti bisasa nipa na owu ye ene di wa nwu no de owu ye no ya bone de bone nti na kum no ana wa mo yesu din oboni din wa mo ne nyame din obonyame din enti nyame wa ante ana ante me ka no kura che o se aforobo bi wo ho a ye na jaremo bo afode bi yadai atwa ye na jaremo bo afode bi aguo de ama nchiri ma wow obi ma mi timi ko ba afode bi na sa afode na obo ye no wa nya results wa nya mfaso emfiri so na sa mfaso na wa nya no Bible say to obodo gudi ye ensuo na ni na da cho nsa beka enti so obo afode na enti so wadua duade sabe so obi kodua mango ana kodua nka wode aduaba no ba akopa na mienu pe na be hyefom beta so a eso mo ho enipa nyina ya dai enti so akọ ba afode a ba afode e beka urade akoma ba afode e wan kasa e beka wakoma na chese papa afore afore enya ne pem enya policy ya ba afode afimu ni nyina si ya ba afode a ya nya ntwama ena ya mfa konyo meso se ya pe chairman Debbie ena ya misa se ya pe 10 million for ya pe 50 million for ya nya ne sa okay de wo wunya ya afimu ni nyina wo hede ya odoma kuma ya ma wo ahobamba wo nsa kan ye okay wan kasa fru pem na babo afode okay obi timi de shavri pum obi okura 20 cedi obi ya 10 cedi no de betum no kre entreche mu obi hu se we na de betum no kwasem dabi because aforebo eyeme ani wo twede ampon wow let me can just aforebo bi okura akọbọ mu odoma nkuma wo sa dome enya afọde bi ani obọ sa o wow eni panti ase so odoma nkuma wo hohom wow enti so ko bibia ma hohom a ya de ho tie enfam memere mfe nkọ awurade anim okay enu ti Yesu Kristo kan Matthew chapter 23 verse 5 is it Matthew chapter 23 verse 5 wa se ukọ akọbọ afọde wo do aye de ekọ aforebochia no animu a na so kai se wo no obi e wa asem a ja aforebochia no esokro okay na fo aye de ne to okay kona nu ne nkonko siesie okay na samu siesie wi a afefo aye de ne dai fa ko aforebochia nanim Yesu nim se aforebochia no ho mo ye dai e wo ho papa eno na me ka se oduma nko afra me no wa ma me nsuo se me meton okay wa mama me business wa so dem okay me nton bibia wa so dem okay what say according to Psalm 50 verse 5 okay enti aforebo ya pam okay between human being and the creator okay enti se woni awurade kwa ya pam a enti se wo be so bi akomam okay hwa wona say we are clean okay we are correct okay obi etam sika akwa ba afode awanyame fi a ne mentality nyina ne say wona obi ya aka ofie okay enti okoba afode am odoma nkuma na odoma nkuma kum say nipa na ma no o so ye evil possible ya ka bronsam wa ya hwa no a o say nipa wona bronsam no okay okay ya koba afode am awurade say awurade kokum nipa ma me okay
because obi nkyere bofo hayo okay no na be che odoman kuma say nipa we how to wonko no ma okay papa wa ma ye ti ase wona for bo entina me de K ne ebede ne ye okay K won so yetetini okay wan fu na kuma mu amo enti aforeba bebo a emfura kuma mu no odoman kuma anyi ntum okay wo nipa esa aforeba nti ene wono odoman kuma konya case okay papa me twa no ye ni sorry na no kase no bi ma na oye adwuma kese pa na ye gigi ska wa sorry ma o sorry to me contribute to mane ni skase mu enti no ade ko bo afore wa bra na wo ya menche ba wasi owura so asori no so no omo di aforebo na te wo ahono mo aforebo nko a dabi bonko a ba do no firi ni pe mu sa me de banka ana me de ka bi enti me yesa de we di amanyame se be ya nyame be fa sa de ne so de abo ame wasi okobo sa afore ni wie kura ne yesa yi na di fira dwuma mu enti asem we na wo kana mama hunu se enye ne so say adia we na mepa enya dia won sabeka because nya na be kire nya me ne say onye sa adia we fama papa me da wase pa asama ho kan ba me nwura mu kakra okay ye wo nipa bi wo ho a okay wono set target manya me awurade me ye we say amanfa we ma me okay hwe obetime akoba afode ese me pesika okay ebia no owo gina wo kwa no eti wo de wadwe nyina ne se me kwa kopesika sika nti na me koye no kwasem beta bia oduma kwa so yesusum to hesunsum wo hwachi okay ebia no owo bofo bi sawo so de nhira ne ma wo na ubewu aja ho wonderful enti instead of nhira no wo ba pam owo bofo na yede wonderful wonderful enti wo san kan nhira no wonderful sika na wo kopa wo san kan ne wonderful won hwe a wo ba wo fa di nyame wo ba ka se nyame a wo kobo na afode no sa nyame wo amoa okay sanka nipa wa ni yade huru di odoma nkoma ya ma ya ne a enka bra no brebi yanka de aseda bema otwedi ampon papa me da wase wa ma me ne matie pon ma hwefo asua de kane lady yatie ni anu am se sa nkomo we ya ba mu kakra okay ba ya mone mu anko akiri okay enipa nti ase ese odoma nkoma onipa bi onre be nanti bi owo de ekwa ofa so ye dai ene nanti okay me ma kwan ana menim okay me nkoko obi de because uni mo bi ade what ase yeah odoma nkoma fe obi na menyina ho no kwasem me de a wo frɛ me wo mu no emu ho asɛm na me ye dai meka okay fine sa obi ko ba fode ama agya sa nipa no de atia ne sa onyina komam okay mo anya na adwene sa me shamra de ama awurade awurade me ba fode we ama wo under 3 days eso ma me nsaka me mu aye me pa to nyame yesere no yenhye no enti me ko sika ganya me kase sa me ko ba fode we ama skabia akwa bia so 2 days we pesa me nsaka me nhira dabi at the moment a wo be yesa no on fi wo da onye ma dabi okay nyame yenhye no odifo skabia ela no 0553011926 sala yi ana wo frɛ odifo a wo nsabeka no amane bi ada osu bi afrɛ odifo wate waya krado se wa bia ne pro de ato de ama se ha no eja be fa ne so e de aboa na mo nkai hu se ne se ne so se ye ho ye de aforebo enete se wo be se wo ba odifo anim na wo ne skabia nyame kase ebe kasa wo na maforebo so ya forebo e 5 million Tete sika no 5 million. Obeba be bo sa aforebo no na eja de agina wachi e de aboa wo. Oha bia no eja be fa odifo so ayi ni nyina afri wa ma. Ana
wo se me ni eja ebeto ntia eno ana odifo ka se ko wo lawyer nchen wo ko lawyer na wa kwa bon krate wa kwa wo krata wo bo krata ni wie a na efe wa ba odifo nchen na wo ne no abeto ntia se ade we na me di si so se eja no me na wo mo me no so wo ye mame a we na me di si so me da wase odifo line ni biem 0553011926 me da wase papa yenko yo lady me pa cho me da se on say enna enipa bebre enkomo aye dey obi ti TV wo pa adre se sumna no se ei ana me so ba bo for dey pa o nanso me nsanka ma bisade adwempon na da wutirim ene kwa afa so aye dey wo bo sa for dey no ene be kire omu aye beba that's it obi ko ba for dey a won firi na komam wo ko ba for dey obi sane no yasenti afore memu ana menyai obi ko ba for dey a so for no kura na wo ye na hi kwasia we me na mento kora se mo fa ntoto nta obi kura ti me di sika atie emu atie no de aba wo se de atie no kwasem wo he sika no ni sika nyina wo he kwanse na ewo mu no o baabi o de kwanse guo no baabi e de papers eguo ya baabi e de 1 cedi eguo enti wa sport woni baabi ya okay enti afarabo no okobo no na ge nyina ne so okobo manipa okay enti onfi ni pem anya bribi na awurade enti at the moment abenya sa adwe no o mentality no ene ekire se oduma kuma betiew ana wontie e da wase pa enti mentu ni pa bia wo ko awurade nchen se wo ko ba afode a afode boy akoma se anko akoma enye okay se meme woi wo mama men charge nkwaju usika bia eja se na afode bo wo se momo bo ahotefo ni nyina no mame one no number for the boss so ni me awurade me wapam Psalm 50 verse 5 and I do Psalm 50 verse 14 a wo se boss for aseda afode bo awurade na tu abo ade amado wo soro no wo wi afrend da hear them no beje oso because Bible me na me try there be at the moment wo do aseda afode be bo awurade wo wi a wo ni na benya pam na say to say from da hear them enti ade bi ato a ayo odoma kuma sade ase wo gina wachi wo boawo e ma bibi a wo hwe bia e ye papa wo final word na ye final word ne say me ye difo me wo kuma se sokoma petuda okay me pa to menya konfo ebi ni mo fra me afam nana tie ne ye menya konfo me ye difo pani na me di sunsum na ye adwuma me difo sam no enya bible school difo enya bible difo me ka ne say a obi akwatra bible school 3 months pe no ye adwuma bi anko yi ama no bibi obeso bi anya yie ne santi aniama anko yie nti no obetra bible school 3 months ne de clerical bono wa boss me yesofo wo bi sanse office ye say o se me D4 me pa cho wonye D4 sa etime de odoma nkuma no tete nyame no on na frɛ me e wani am de hu na de no wa so abeti sunsu wonderful enti oni pa bia wo haw ne amane on fa ne haw won so ne nkuku ne nkaka nyina fa mra everlasting power palace ne ya born samra ne say EPP ne age so say the spiritual headquarters enti so fia by photo so wo so bibia ma na nya yi a me pa cho tutumeka me nchen anasa everlasting power palace the best place to be bomode na bra aduada akosi memere da bia me emergency counseling ana akosi ada ba akopa me yeso na akosi ada me sha esoma se 8 o'clock na 10 wonderful tie ni eto da na aja favor no amaye 8 to 11 but no nya certain eya 8 to 10 eto do for me to me safro bomode na bra wo ha onyinara bua no na fa bra na wo ba me pa cho siesie wo se wo be ba afode enframe nka nche sofo me nisika de me de kura den me pa cho problem nyam na me de to so enti so fi say woni afore body bia e me ha madwene eja nhyraw eja nya okese eja me ekwa mawo me pa cho asempa etia asempa bia ye tietietia enti me de me so no esi enne na me tia me ba pani na eja yi na eja nhyraw this week ye be hia na ma tia me manyina Abigail me tia wo na ma tia me manyina afei me bekuma otwato na na kweska agency I love you na me chia me manyina na obi waje bre no hweme ene everlasting power palace manyina ene mu amotame especially mu amotame agency mu nyina na na yere bi chia me yere bi pa cho me no be kasa amen ye da wase oduma kuma dum ye ne a ochina 5:30 to 6 o'clock
Eja wonum no nsraw na mo wakoma so ade a wo hwehwe emremu me a me di dwumadi etia me di Lady Bex number me da waste eja nsraw bye bye I'm so what eja nsraw